Nong kuah belangong agam ngarina kuko merata tanah sino di Medan godang keroncong adat budaya pimpinan wali Abu Tibar yang bako penawaya satu putimang adat budaya. Tungku munir di Hanaban, tungku mutar tersayang yang cocok gambar. Ayan lagi Profesor Dr. Haji Hasbullah Tayyib Sidhe takun ban yan imum si cang panagap yan gubi kuwata oleh yan Dr. Haji Bustami Syam pihaya hanaban putwa tuha putgap yan luar biasa oleh yan Haji M. Nur Abu Bakar nyan ule balang kuno erakan kuno geduka lemu majar waka gula keriwang karena le undangan lam kuno duka yang katakan lagi macam sopaje hitam putih mang budaya budaya Aceh belenanaban lagi macam gupunan laka alenyalam Haji Ahmad Basri bidhayu hanaba urangnya mandum hairakan tuha put sedara nonorudi rudaf pibaka hanaban Haji Mansur Amilnyan luar biasa Haji Hasbi Mustafa pigurangan aban hayo peranan bacang panah wangi sedara kemala elam wae tubang yang ulang tuan legu wate temapa yitu kuri Abdullah tubang betul tamun dalam kunole tigra dari jamun tanyo pekembang walau nam bidang temi temapa M. Hasan Yusuf Gopnyan udah uduh geboh ke Panglima Yan Abdullah Amin piham pedakun kri Nyanyong po kanuri uronyo tibo lagoyna Onyo masalah adat dengan tradisi Gak nyanai abi luar biasa tiga goyak baranu bade tiga go kajet ke MC memang hayuhan sakri luar biasa oleh alam Suryadin Nur Nikmat nyan buno dauhi pidato hai abi luar biasa nyo bapak mukudar gak nyan dokumentasi kaule ili gejak jok kalenya lambang Mustafa Nurdin piyakin han sakri wahai aki nyanyo undangan ciga nyan ya inta sedara oleh yang lom na cekmat ngoncek bay lagi nyo hai aki luar biasa kelaganyan urang di sini nyan uhi nyo di Medan Jaya nyan Bandung urang Aceh wahai abi nyan Benu Kentri nyan urang luar ikan persatuan agama bumi madu berarti wate kerja yang berapiring buceng han sakri wahe abi yang tuga herame kuah belangong agam ngarina kuko merata
Nyan kuah belangong wate kanduri Menyarapai mangan gembira Pulau narincung tetap bak pangon bak gaki Nyokuh tradisi wahai bang bakal Kita Bandung wajar warisi nyok tradisi Aceh Putaka Batinggalan datanya wahai putra ngan putri Betapa peduli adan Aceh yang istimewa. Eno mentong untuk akan dasambung long gede yang penting atadro budagala ho tajak ta pulara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.